Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka All Meghalaya Kickboxing Association mendawasngi kalai pauterik jelio kalapin bena bakan penlong yuka first state level kickboxing championship haka khat art bat khat lai tarik nailur arhajar arpesan hapelau jong ka Bharat Scouts and Guide Shillong habakran shakila pathai khobor president ka All Meghalaya Kickboxing Association Samuel Hasha ulapin tip bagajing penlong yuka ni ka first state level kickboxing kadai haka sian ka baningkong ban rakhi ke jingtap shiposnam jong ko All Meghalaya Kickboxing Championship kaban longru kum shibenta ban prila de khna ki badan sap ka jingele kai kickboxing kumta ukhot uwer ya baro ki club ki association ba pher nadu ki school ki college khamtam ki khna kan thei ba shinrang ban shibenta shakani rinsan ye khun kickboxing championship ulaban rap bakitu ki bakwa ban shibenta kan ki jingele kai ila ban pha ki kerteng jong ki lingba phone number prah neolai I way not RR lai pra ulakan tu ikipat ba ki ba iet ya ka sport makin sngo bha banirap lang ya ka kenhun bat kumju ulakarpa da sarkar lingba ka tanat sports and youth affairs bakan yarap lang ya ka kenhun khnang bakan ki jing penlong ya ka jing le kai kan long ka bajab kulaya ki media baro badana ko kulay sunan anta for ko khara ka jampi ni wan unem taksni na unta ban bencari ban bentuk syaki kena ilakai baru nyoka kickboxing di apa itu yang dilakukan dari presiden Pak Samuel Hasha tadi Pak John Slaughter di vice president ini di dalam Singapore member dalam Singapore di imut bantuan yang mereka plus state level kickboxing championship kawan salong maka kata berkalai tarik jom mengenai September arjara besar. Bagi pelong ngebat ni pelong yang kena jaga hantai aku ke Pulau juga Meghalaya Barat Scout and Guides apa Shillong. Dengan pelong hantai yang kena first level kickboxing championship. Di Hati saya ni paju pelong mereka ni pasti level menor yang paju pelong. Di mana dia kasih kepada kau mengenai pelong yang mereka pasti level kickboxing championship. Di hati juga forum ni rakyat yang mencintai shipos dan juga All Meghalaya Kickboxing Association. Di nilai juga pelong yang state level training camp dan tahu ni untuk mentau senang merok dengan shipolong tahu naik Januari kalai yang berkat tarik yang state level training camp. Bagi saya pelong ya selection camp Schwab in Lechakoka National Kickboxing Championship. Di mereka state level 4 min 4 julong menoro nomor ban pelong ya state level ro kande ke basuk kabaya han nomor ba kajinglut kajingsa midon kam shikun ki non kam kabaya dei ban ban pelong ya state level kickboxing championship. Dari tahun 94 hari jokor kajingta chikosnan jangka mereka All Meghalaya Kickboxing Association angka tinggi semua yang mereka kagala bat nila tradisi dong ringkat bagi nukit kami di sini baru juga All Meghalaya Kickboxing bat baru di student bat nila yarai bertolong yang mereka start dalam kickboxing championship kumsi bentar ban rakai yang mereka cinta shiposnan bat hak juga koru ban ailat ro ban pli kalat ro iki kena samlah di sini kentai bercenderang ban i ya kasap kapong ka jongki hapo kaneka jella ka jumi yang pelong ya kane naduki tiny tots ki ba khandai sna hadon rusna nanta ki sub junior nanta ki junior bat min pelong ro ya ka senior championship de kane ka sing ka ban kong ka min pelong bat ni ka man si hamro ba ki khna baro kin practice ha kitchen mentaro agneka state level bat ni khodo ya baro nadu ki club ki baper ki association ki baper bat ki individual ro kunjo man shimanta agneka championship ni airat ya baro amdai bangi pain tangi ki khna ki yungi ndai ni pain ya baro ki khna ki ba ya kai ya ka kickboxing ba pila hero ban register galade dak ba pila ban call yani hati nomor ban saai ki WhatsApp nomor pila
kila man message ya ka perteng ka jompi ya ka jaka sa ka jompi bat ya ka arta ka jompi kila man phap sini bat ngin sa ku record nang tanda shwa ban sang ek ka championship ngin penlompat ya ka neka uji shwa ya ka championship te ngakar pat ya baru kikna samla kan thei ba chenram bat ya kikmi kikpalo ba island ini kena ki khur ki jompi but what ki no hikairo na ki school ki ba phero na ki college ki ba phero ban pha ki kena school ki jompi ki kena college ki jompi ban man shim banta ya kana ka kickboxing championship but ka nomro ka championship ka ban itu na pha but makan sa ji kan mamro ha kaleka ka championship but me kiban snowpa ban pensiun lem ban wan sakmat lem ban aja persan lem yang itu nama pakam dek basok mungkin organize kene ni haban siu ko bai hall ni haban siu ko bai pang bai ki kerja kasa kena ki medals ki certificate ki trophies but ki ring nama bang dan ki ring ro ni haban suai ni haban siu ki ni ko babun telah ada don mano ki perlo perjor ki ba ye ka sports terus ngapa ban semua pun yang ini dan ekor yang ini wan kendu every bapen nyarap dan nak mentajungi nak bakane ka long shibta man yarap ko ki kena samajungi jo jela ni man ketiu yang ini bat khatam dia bangin state kena samla ki bapen sai ha ban pha chapo national level bat chapo ka international level kunjo te kata ka thongka joka association ka jungi de Michael Patro ya ki ya nak leng juga na director of sports ro ba snowha pai kmat lan jakne ka association ka jungi ngimdei shu ka bare ka association ka jungi andre gela mu bahagi kena ki balai kai amduna shu ya ka samsma nurus pawat ban governments kan ban wan hagate ka championship ban wan chimta lakum no kin boy kumba south pawat e ki kena enam duna ya ka ikan sehat bagi kena impoi dengan terparu nak lain yang government bagi hikmat dan yarab dan untuk mereka association kejungi kena menginyo ban sei kena samla kita pensai ban pha sektor nasional atau internasional ban warna yang ini jalla mereka jungi barokoi tetap ni